31 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар пойтахти мамлакат корхонаи нави истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фабрикаи қаннодии Амириро ифтитоҳ карданд. иншоот дар маҳаллаи Деҳқонобод 2 ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дар масоҳати 5 гектар бунёд шуда, аз калонтарин корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти қаннодӣ дар ҷумҳурӣ маҳсуб меёбад. иқтидори истеҳсолии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди фабрикаи қаннодии Амирӣ дар як сол 27 000 тоннаро ташкил медиҳад. бо чунин иқтидор корхона метавонад 35% талаботи бозори дохилиро бо маҳсулоти қаннодӣ таъмин намояд. барои интиқоли маҳсулот ба дукону мағоза ва бозорҳо 15 нақлиёти махсуси боркашонӣ харидорӣ шудааст. корхона дар вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобаи ҷумҳурӣ низ дорои амборҳо ва воситаҳои нақлиёти махсус мебошад. маҳсулоти корхона асосан дар дохили ҷумҳурӣ ба фурӯш бароварда мешавад ва аз рӯи нақша дар оянда бояд содирот карда шавад. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки дар корхона барои 1000 нафар ҷойи корӣ ташкил ёфтааст. ҳоло 700 нафар сокини маҳаллӣ ба таври доимӣ кор мекунад ва бо маоши хуб таъмин мебошад. зиёда аз 10 сол аст ки дар ҳамин фабрикаи қаннодии Амирӣ кор мекунам ва миннатдории худро ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки соҳибкоронро дастгирӣ менамоянд ва онҳо чунин корхонаҳо таъсис дода мо сокинонро бо ҷойи кор таъмин менамоянд. дар ин ҷо шароити корӣ ба мо хело хубтар фароҳам оварда шудааст. мо кӯшиш менамоем ки талаботи корхонаро пурра риоя карда ва маҳсулоти хушсифат истеҳсол намоем. таҷҳизоти васлу насбшуда навтарин буда аз кишварҳои Дания, Австрия, Ҳолланд, Олмон ва Италия ворид гардидааст. маврид ба таъкид аст ки чунин технология ба Осиёи марказӣ бори аввал оварда шудааст. корхона аз 3 толори истеҳсолӣ ва 7 хати технологӣ аз ҷумла хатҳои истеҳсоли вафлӣ, кулчақанд, маҳсулоти шоколадии гуногун, карамел ва коркарди меваи хушки маҳаллӣ иборат мебошад. хатҳои технологӣ рақамӣ мебошанд ва ба таври автоматӣ фаъолият мекунанд. мо мутахассисони корхона давоми беш аз 1 моҳ кор кардан бо таҷҳизоти мавҷударо омӯхтем ва ҳоло метавонем озодона раванди истеҳсолотро идора намоем. кори мо душвор нест. корхона дар наздикии ҷои истиқоматамон аст. маоши хуб мегирем. ҳар як хати истеҳсолӣ дорои озмоишгоҳ аст. сифат, ғизонокӣ ва бехатарии ашёи хом пеш аз ворид гардидан ба истеҳсолот ва маҳсулоти тайёр то ба бозор баровардан аз озмоиш гузаронида мешавад. дар озмоишгоҳ мо кӯшиш менамоем ки ба сифати ашёи хом то ба истеҳсолот ворид шудан аҳамияти ҷиддӣ зоҳир намоем ва маҳсулоти тайёрро низ пурра аз озмоиш гузаронем. озмоишгоҳ бо дастгоҳу таҷҳизоти замонавӣ таъмин мебошад ки ин кори моро осон менамояд. мо дар озмоишгоҳ фоизнокии глазур, намнокии меваҳои хушк, нишондодҳои гидрогениро дар маҳсулоти моеъ ташхис гузаронда сифат, бехатарӣ ва ғизонокии маҳсулоти тайёрро муайян мекунем. барои нигаҳдории ашёи хом
4 انبار با گنجایش عمومی 5000 تن و 4 انبار محصولات تیار با گنجایش 1200 تن تشکیل کرده شده است. کارخانه دارای آشخانه با 130 جای نشست و بنگاه طبی مجهز با تجهیزات تشخیصی و طبابتی می باشد. بنای معمولی کارخانه که از 20 حجره عبارت است با تجهیزات ضروری زمانوی تامین است. حدود انشاءات از جمله روند استحصالات توسط کامراهای مشاهده‌ای پورا نظارت کرده می شود. انشاءات با شبکه‌های مهندسی مخصوص و مانند تجهیزات برای بضررگردانی آب، آماده نمودن آب تکنولوژی، 2 خط علاهیده برق، زیرستگاه برقی، خط گاز طبیعی و دیگخانه برای استحصال بوق تکنولوژی تامین می باشد. کارخانه نوی استحصال محصولات قنادی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه به خاطر استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلال دولتی و در دایره هدف 4 استراتژی صنعت کنونی با سرعت کشور از طرف صاحبکار محلی اکمل حمیدوف بنیاد کرده شده است. جهت در عمل تطبیق نمودن دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت صنعت کنونی با سرعت مملکت که همچون هدف 4 استراتژی کشور قبول شده است و برای تامین نمودن استواری اقتصادیات، تشکیل جایهای نو کاری، بلند برداشتن اقتدار صادراتی مملکت و رقابت‌پذیری محصولات زمینه عمیق می‌گذارد، پیوسته نقشه‌های مشخص را عملی می‌نماید. کارخانه قنادی امیری از روز تشکیل شدنش پیش از همه به صفت محصولات دقت اولین درجه داده کوشش نموده ایستاده است که جهت رسیدن به هدف‌های گذاشته شده و نشاندهنده‌های بلند اقتصادی نائل گردد. در کارخانه پیوسته فروش محصولات زیاد گردیده، سال تا سال کارخانه‌های نو کشوده شده ایستاده‌اند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با صاحبکار محلی برای بنیاد چنین کارخانه کلان استحصالی و سهم گذاشتن در تطبیق هدف 4 استراتژی صنعت کنونی با سرعت کشور اظهار سپاس نمودند. سپس سروری دولت محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات جمعیت دارای مسئولیت محدود فابریکه قنادی امیری دیدن نمودند. در رسته‌های علاهیده نمونه محصولات استحصال گردیده به نمایش گذاشته شد که بازگوی فعالیت پرثمر متخصصان و کارمندان کارخانه می باشد. مورد به تاکید است که فابریکه قنادی امیری از سال 2010 فعالیت می کند و محصولات کارخانه در بازار رقابت پذیر بوده طلبگار زیاد دارد. محصولات فابریکه قنادی امیری برای استحصال صفت بلند محصولات قنادی در آزمون‌های بین‌المللی شرکت ورزیده با جایزه‌های سرشمار، علل خصوص در سال 2014 از روی نامیناسیای بهترین محصولات صنعتی خوراکواری جمهوری تاجیکستان، سال 2017 و 2019 محصولات امیری جایزه‌های برند سال 2017 و برند سال 2019 سرفراز گردانیده شده است. اطلاع داده شد که حالا در کارخانه مذکور 135 نامگوی محصولات در بسته‌های گوناگون استحصال کرده می شود. برای تأمین مانیتورینگ و نگهداری دائمی نظام اداره‌کنی بی‌خطری آذوقه‌واری گروه کاری در کارخانه تأسیس داده شده است که نه کمتر از 2 مرتبه در 1 سال اودیت داخلی رعایت نظام نظارت امنیتی آذوقه‌واری گذرانیده، از نتیجه آن وابسته به رشد استحصالی کارخانه دستور و هدایت‌های مشخص قبول کرده می‌شوند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از شیرینی‌های فابریکه قنادی امیری چشیده به صفت و طعم آن بهای بلند دادند. عین زمان در شهر دوشنبه 45 کارخانه استحصال محصولات قنادی فعالیت می‌کند. در 9 ماه سال 2023 در شهر دوشنبه 12.6 هزار تن محصولات قنادی استحصال کرده شده است که 68.6% محصولات قنادی جمهوری را تشکیل می‌دهد. گفته شد که آینده در نزد جمعیت دارای مسئولیت محدود فابریکه قنادی امیری باز 2 کارگاه استحصالی دیگر از جمله کارگاه استحصالی آرد با اقتدار بیش از 12.6 هزار تن و خاکه و شیره نشایسته با اقتدار 8 هزار تن در 1 سال بنیاد کرده می شود. خاکه و شیره نشایسته اینچنین آرد اشیای خام کارخانه استحصال محصولات قنادی محسوب می یابد و برای ماندن استحصال این نامگوی محصولات برای فابریکه قنادی امیری ضرور است. در زمینه به کار انداختن 2 کارگاه نو زیاده از 130 جای نوی کاری
таъсис меёбад. мо ҳадаф дорем ки доираи фаъолияти корхонаи ифтитоҳгардидаро васеъ намоем ва дар соли 2024 хатти 3 соли маҳсулотои шоколадии иловагӣ бар роҳ монда воридоту вазкиниша ба таъмин намоем. хатти 3 соле ки мо дар оянда ворид карда ба кор дароварданӣ ҳастем, зиёда аз 20 намуд маҳсулот истеҳсол менамоем. аз он ҷумла он маҳсулоте ки аз хориҷи кишвар ворид мегарданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои таъмини сифат ва рақобатпазирии маҳсулот инчунин ба роҳ мондани содироти он ба кишварҳои хориҷ ба масъулон дастуру маслиҳатҳои муфид доданд.